Kajeng pule naga gospel Lukas kalanong kabakhanday kadakot hanyaw hado khanday. Ha kata kapor u Herod u tetrak ulayok sngaulot kat ya kabalale da u Jisu bat ulakul mar jemot na mar don kato katne kibala ong baya u Yohanes lapan mipat na kibayap kato katne pat kilaya ong ba u Elijah u lapaw bat saki way pat kilaya ong ba u way na kinong yito lapa barim ula imbiang u Herod ula ong ya u Yohanes nga lakraykle hanray u ay pat une u ba ngayo sngaw kat kine ki ay syapang jong u ulawat lat panyo i yao ka kubor baba utray.